Ia te ule anga whaaloalo e toi whaatalofa toi pa iyo se tātou atinuu. Whia lava lo e maua I pēle au nanga whaiwhai pēa lau loa bei. Mā lo le soifua. Mā lo lava le ono sai au lo iai pēa Samoa. Ia I tūlanga pe o nei ei ia tapu mawawao. Ia o polo ingo whaalawale whaafose e pe ona le toi pōma le ei. E usi mai lola u whaafonga as whaapoponga le tātou tala mai Samoa e pei ona masani ai. I sili poti la te maia o iai pēa Samoa I puipuinga o le atinu e ale le tāpunia atoa. Ua whaani ai o le ua maua mai I atani o suenga o siama o le COVID le ua maua I nisi o tangata I la toi to o luas fuluono e pei ona afia le whaamai. O lo ua whaani ai o le siama o le omikolone lea na maua I suenga mo tangata to a ono. Ai tasi suenga lea e maua ai o le dauta lo o afia I le istangata. Ma o le siama le ne o le omikolone e pei on lipatia mai se pepa o whaamtalanga mai le malo. O tangata o mana lata lata I tangata nei wa afia ai. O mauti no opisi al COVID. O le tai au nei lea na tu ina mai ai I lea pepa o whaamtalanga mai le New York. O to o tasi le tangata al pase se lava lea fitus full tolu. Lea ua maua I ana suenga lea afia al COVID. Ma ua o atu aili whainu mera o whai o tangata o Samoa o pesia. I le luas full fitu. E tu sai ole nei li poti o lo ta ua I o tangata wha o popole nei o le pāsese ma o se alii. Ma sa wavala la talo no ta o tanga. Ma ele o I lo, a ele o I se isi o le pāsese o se tasi o tausi soifua le wa afia fo isi amole nei wha mai. O I la to uma nei e to o luas full fitu o ta uele nei pepa o whamtalanga. Ele o iai ma se tasi o wa ieni fōlinga I tinga ina po o afia ia ungole nei wha mai. E pe ona lipoti atu le aso ana nafi o leo ato tu atu I tua le tāpunia le atinu mo le isi luas fulfai tu la. E pe ona whaasiri sila mai e le afionga le te mai tai pāle mea e le afia na nafi. Mai e whaali a I e toi loa nisi la asanga o le ao o i e tāpunia o le atinu. I le afia le aso atai au pe ama e ona toi fono le kapeneta. O le te mine o lo i e pesa mo le tūlanga lona tolu po le level 3. Po le lanu mumu le ente tau wai o no nofo o matanga tai le fale. Ina ia tau sisia so I fua malolo ina malpipisi o le nei wha mai. I le saunuanga fo I lea le afionga le palemia na ia ta ua I suenga umai siri ai e sa ili ai po o atono sia mor COVID le ua maua I tangata e pei ona afia. E fato a maua mai ni na ia so ile o toe mamao ia tali o neiso e suenga. O le teimi nei e siria ma le lua se lau na I o tātou tangata whainga luenga. Leo lo mua au le taunu umai o le tele o whainga malanga le. Ai me se lava o ila tauna mua au whainga malanga le nei mai Brisbane. Leo fo yolo wha ano fo ise ai no whaanga ese whapitoa. A wā lava le mata itu ina ila taupe le o afia le nei wha mai. Mata utia tele. Nisi o Tala o tuina mai se whasala launga whapitoa man mitanga luenga o tiutia mtupe maua mo le mamano le au whaipisi nisi. E whailo ai o leo ato tu atu I tua I aso whaatu langa e whaafowina I lai sene pisinisi. E au noa manis whaasalanga tupe pe atu ai ona whaafowula I sene e pe ona masani ai. I amatanga o tautanga taitasi. O lea fuafuanga o whailo mai ai le atinu ai maise I la atoa le au whai pisinisi. Leo ato I suia le aso whaangata mai le aso luasfulua Januari. I le aso luasfuluvalu. Po le asfari le nei pe tai. Ona o leo lo whaawau pe ona tāpunia le atinu atoa. O leo o toi tu ina mai iswa ma venga le matanga luenga o tiutia mtupe maua. E toi tu watu ai tua le aso whaangata I le aso sfulutasi o Februari. Po le isi lua vai aso lumanai. O lo au mai el whaamanato le tanga luenga le nei whaasisi langa I tangata whaipisi si uma. Ina ia whaanga ina le nei avano tu ina mai. Ina ia whaanga ioi el whaafowina o lai sene whaipisi nisi. Au le whaamawhaina loa le sala tupepe atu wai ona tutongi le lai sene. Leo le afa mamaluina pe amai ale aso sfultasi o Februari. Whaalia le nei whaasisi langa o le ato ilongo ina mai lava le atinu. Ai mai se lava nai tangata whaipisi nisi pe ato iai nisi suinga e fua lava. I suinga o polo inga whaalawa lai whaafosei. Po le SOE e pasia mai el malo. Ai mai se lava le kapeneta. Na mawhaiona whaalia sfina ngalo le afionga le taitai o le tuanga I po o le fo I sa tu mai le foe taitaina le sao Samoa. I le tele o tausanga o mawai susunga atu le epa dakta sa ilele modi e le ngoi. E tu sa ia sana whaatali noanga whapitoi lunga le TV tasi po le asolua.
Awa lava tūlanga pe ona o lo wa ia le tapunia ato le atinu. E pe on sila fia o le fa to afa so manuia ia tūlanga pe ona ia le ato to al malo sel tino sa fia ngai ai malana fionga le lua vai aso taluai. Na ia sa uno ai fa tu ina le atinu ina ia to ape le tai. Mangalu lue fa atasi fuafuanga o fa atatia mai el malo. E ala I polo ingo fa ala fa fo se I ma ia fa fitai ai. Ia fai ile fai nga malo ile to fa wai. Wa fa atino ile nei tūlanga tā wa no le wa vai. Wa silia male luas futanga ta wa afia ile nei fa mai. Na mata lavala na fa tanu anga fa pitole nei ale lona au mai am fa pupula le winga le upu fai nga malo. Le ana ia ta o ile taimi a o ta oto ai lona ngase. Na ia toe fai sa wina ato ai lava le fa vai ai mai se lava le winga le upu fai nga malo le lo ta uai. E au fi ai le au le malo o le tafa tolu o le fai ngā malo, ka peneta anto ai ma le pale mene. Sa ia sau no ai o lono winga le upu fai ngā malo, e au fia I te tonu ma le I tuangai. O lono winga o so os fai unga lava I fai e le malo, o lea wa au fia I te tonu ma le I tuangai. O lana sau no anga na ia whaadi ai, o le a lava se fuafuanga whaata o toi sau mai le malo, o lo avea fo I ai ma le, o lo o avea fo I latou, ma vaenga o lea fuafuanga. O leo winga o la na whaalinga, e peo na ia tā uai lunga al poka lamele nei, sa ia tā uai, o lea lava le whai unga I sau mai le whai ngā malo, a wale sa unga le mua le atinu antoa, o le whai unga fo ile na sau mai le tuangai. O le ala leo le sau noa wha amalu si aula na fionga, le tai o le tuangai le atinu. Ina ia ono sa I mga lulu e wha atasi I taimi pito siri ono whai ngatane, wa o mai a Samoa. Ina ia tau ma whai e tinei ale pipisi o le nei wha amai to tonu o le atinu. I le whalau I tele ina o lana saunoanga sa ia tā uai. E leo se teimi le nei e tusi lima ai ma tu ua ia I fua. E le isi tangata. Ai o le teimi na ia ngā lulu e whaantasi po o alawa au wale ma whai on tātou tu whaatasi ai. E whaatino ina ia le peti ai le pipisi o le nei whaamai. Ua e ta tau loa ona whaatino whaatasi. Na ave ai le whaamalo whaapitoa le a fionga tai o le HRPP na I o tātou tangata whai ngā luenga. O lo o tele ina mua au po I lātou I o whaingoa ina frontliners. I nei taimi whaingata a wā lava le pui ngā soifua le hatinu. E pei o fō mai, o tausi soifua, au whainga luenga al malaiwa alele, o le tiute, quarantine. Ai mai se fōi o ame ta avale mana I leo, ma fui mu. Ma isi lava au unanga whaapena. Le ana ave le whaaftai whaapitoa le sunga tula epa I le lava ono sai. E uia lo o la matia ino lātou soifua. Ai lo o avile lato fa mua I soifua maola o le tele o tangata le atinu o lo o fa anofo e sea I le teimi nei. Ia le whafonga anga le atinu ai maise o na ia tātou pa anga. Ia o lo o tulituli mai ina le tātou tala mai Samoa I le aso. Ia o lea ua tu ina mai ia se whaasisilang whapitoa. Ia mai le afionga le sukomsino leo. Ia e to atele lava tangata le o longo sa ia polo inga ma tau si singa tu la fono. Ia le la sau nei ane tātou I meli lea le wa alua tātou news. E to alua fo inisi le fa wa to e tau fia leo ma aveita. O na o tūlanga fo inele fai atu ai pe te e ngaluenga leo. Ia e ese mai e lisi to alima leo o sala tupe. Va aila I ele mai maua na se leni. Pei au na tata longo te pea mas fau e ala tātou tala mai Samoa. E le o fo I leo lato tiuti o na o lea o lo o iai tapu ma vavau a wā lava le puipuinga o Samoa. E whawhetai o le tu o maina I tu la I em whai e o na top up wha atau ma tūlanga wha pena. A o lea sau le I media leo. Te o lima I lātou mai le aso na nafi. Le ua tongi e sala tupe. Te le ilo pe fia, pe ta I afe mon tupu pea. Ia ai e se lanto o lua le wa fa nati atu lo tan malala e fai malo longa I mo le lockdown. Ona to inga fai me fai ngale wa o fai ia tau upunga leo o fa ali ale ma losi mal fia o le vale mal fia poto. Male malo vale se itu lo fa foga ngala tunu. A o lo fa tino ngaluenga nai malo le malo. E to e vato el fa malo o tala mai Samoa nai leo. Ia awa lava tato update o le tu ina mai pea. Ia ngalu rue fa atasi ai mala autu stala mala fa sala lau. Ai pe on fai atu. Awa e te nau tā fa pena. Ai mai mau e se leni o le a puti tupe. Awa lava lockdown o lo fea ngai ma ainga taitas.
Ia os fautuanga na na tua lalo ia ele o ia lau po ata fainga. Ia non tu watu fa pena. Ele ave alo fia poto ze tu lo. Ia fo ia lava tu la fo no ave o tal fal pui pui ta o fie. E vala aula o keis pe ata tala fam si no ngai lama sina. Ia o se tala tu na I tato tala mai sa mo le ne fiafi. Tato toi fe lo ila so ata au pe au dia le lo fam le nga le o le tua. Ai mo le temine fa manuia le tua te o sa mo. O tato ia le lockdown. Fa manuia le li a inga umalava. Po fea fo io e fa fonga mai ai sa mo ia tunu e mamau. Ma lo lava tap tap wai. Fa manuia le tua te o toi fa iwa mtiu te lo fea ngai e mo le temine. Tau fa so i fua.